Pa bok, dragi fans. Gdje smo stali? Pobačaj? Ne zibam se. Uglavnom, epizoda broj 2, nevjerojatno. Pričat jedan moj dobar friend, nećemo ga imenovati, samo ćemo ga pogledat. Kao, koju drugu temu da pričam? A sve kao zajebancije. Zaka mi nijedna veza do sad nije uspjela. Jednak ali pošto furamo ovo svugdje, samo ja se zapišem, zaka se rastavljamo svi mi. Zaka se ljudi rastavljaju, zaka nakon 7 godina veze, mislim brinem da ipak ne, ovi 7 godina ne, aj bok, znam da imamo svi preveliko očekivanje, a preveliko očekivanje. Preveliko očekivanje od samih sebe, a o našem partneru da ne govorimo. To ćemo s muške strane ili s ženske strane pričati, a? Ne znaš koja je zanimljivija. S muške strane ti brija ide tak. Abortus. Jebate abortus. Pismo. Zaka mi nijedna veza nije uspjela. Male edition. Zato jer sam egoist u ključnim prelomnim trenucima. Svako ćemo gledati nekog obiteljskog čovjeka koji se rastavlja, koji je u vezi, mali ima djecu, ispred zadovoljštine tog djeteta. Njegove budućnosti, njegove sreće, njegovog... Pa previše očekuje od mene, pa ja previše od nje očekujem. Djeca su mi naporna, nemam vremena za sebe. Seks je krucijalan razlog za prekid veze, za prekid braka, za prekid svega. Sve počinje seksom. Sve počinje seksom. Život počinje seksom. To znaš kak dobrom seksom. Druga stavka. Prva stavka je bila zato jer sam egoist, ključno. Mislim sebe, svoje ja stavlja ispred svega. Ispred svih dogovora, svih osjećaja, svega. Uvijek ja moram biti sretan. Onda mu se bilo okej. Kao u suštini je dobro, trebaš sebe voljeti da bi drugi tebe mogli voljeti. Ali da li možeš sebe voljeti ako drugog ne voliš? Možeš sebe voljeti u potpunosti ako ja ovu tu susjedu dolje ne volim. Drugo sad. Nemamo zajednički cilj. Kad tad ili skrenemo ili se raziđemo. Naše živote nas vode svim tam, gore, dolje, lijevo, desno. Kam hoćeš natrag, 3 koraka naprijed, 12 koraka iza. Zgubiš se, ne znaš di si. Ali onda se nađeš s nekim. I onda je pitanje da li imaš onda zajednički cilj. Koji ti je zajednički cilj? Biti sretan? Okej. Kaj znači tebi sretan? Konkretno, kaj ti znači sretan? Da li tvoja sreća se podudara u milimetar sa srećom te druge osobe? Bar neki cilj, da li vam je isti? Svi sam u početku zatelebano, kak je dobra, stari moj naš, kak je dobra. Sve bi dao za nju, samo da mi je, Kaj bi sve dao? Kaj sve? Sve? Ili bi se žrtvovao za nju? Ili bi se žrtvovao za njenu sreću, za pojam njene sreće? Bi htio upoznat nju da vidiš kroz kaj ona prošla, da li bi nakon toga, dok znaš njega, jer smo sad na muškom, i dalje dao sve za nju, da znaš sve njene prljavštine, sve njene gluposti kaj je radila. Da li si spreman se suočiti s tim i nakon toga još uvijek sve dati za nju. Seks je najintimniji kak se možemo kako možeš nekom reći stalo mi je do tebe. Sam tak se s tim odnositi, ponašati, davati sebe, svoje tijelo, svoju dušu, svoje osjećaj, svoju intimu nekome tko tebe ne pozna. Kog ti ne želiš zapravo upoznati, već se sam želiš
spotrošiti, spraznit, mislim. Sam sebe bi najrajši šupio. Da. Čega se sad zapravo bojim još? Prije sam se bojao, sad se više ne bojim jer... Bojao sam se da ću ostariti sam jer sam postao nesposoban predati se u potpunosti. Predati se u potpunosti i Bogu, i sudbini, i neizvjesnosti. Neizvjesnosti koju život donosi. Svaki dan se život mijenja, pogled na život, ako čitamo novine, medije, razgovaramo s ljudima, svaki dan nas neke šokira, neke se dogodi, no kak je to mogao napraviti? Pa kaj ne znam da je to normalno? Pa kaj ne znam da je to kak? Pa mislim... Da. Kad se upoznaš s tim nekim koliko još imamo. Prvih par mjeseci je tak lijepo, stari moj, zaljubljeni se za televiziju. Kak? Čime sam ja zavrijedio da sam ja nju upoznao? Tak je lijepa, tak je dobra, tak je divna jebote. I onda se bojiš sam sebi pokazati njoj da zapravo ne vidi tko si, da ne ode od tebe, da se ne razočara od tebe i to traje onda mjesec, 2, 3, 4, godinu, 2, ode to jebote. Što više odgađaš to sučeljavanje s istinom, tim teže na kraju, a ne možeš pobjeći na kraju toga. I mijenjaš sebe onda iznutra, jer znaš ko jesi zapravo i sve to, ali ne želiš se prikazati drugom jer se bojiš odbijanja. Pokušaš se mijenjati nekako, samo zato da bi došao do cilja koju već god imaš, da li hoćeš ženu u krevet otfurat, da li hoćeš da ti bude cura, da ti bude žena ili nešto, ali te opet... Da li si pokazao sebe pravo kakav god da jesi. I onda recimo ako ti je cilj samo da curu otvoriš u krevet. Ok. Znači, ne znam zapravo više kak je sad, ali da li 1, 2, 3 dejta dovoljno pravilo da onda idete spavati ili ne znam koliko. I nakon koliko se zasitiš onda toga. Nakon koliko onda ju ostaviš, jer gle glupa će ona bi neku onda sigurnost, htjela bi negdje se možda skrasiti, htjela bi nešto sigurno, nešto stalno, nekog pouzdanog. Na koga može računati, na koga može doći k njemu i reći gle ja sam tu doma, ne mogu ovaj sav teret sama nositi. Jer mogu molim te kod tebe ostaviti koju torbu. Mogu ti vjerovati da će to ostati tu i ne taknuto. Čak mi možeš pomoći nositi, možda će biti dobro. Kaj tebe veže za nju? Zakaj bi ti morao sebe žrtvovat, svoje slobodno vrijeme i svoju zadovoljštinu za nekog drugog ko ti niš ne znači, niš ne predstavlja u životu? To upravo pronalazak osobe u dobru i u zlu. Svo dobro koje nam ovaj svijet može donijeti i svo zlo koje ovaj svijet donosi. Sve to kad skupo stavimo, tu želim biti s tobom. Tu želim svjesno biti s tobom i kroz to dobro i kroz to zlo želim biti s tobom i želim izići kao pobjednik iz te borbe. Ali ako nemaš nijednu vrijednost poput takve, iznad tebe što je, iznad nje što je na kraju krajeva. Znači ne postoji ništa što je iznad toga. Jer si rekao u dobru i u zlu. Naše zajedništvo je iznad toga. Sve što se dogodi je ispod nas. Nema toga što nas može, s čim se možemo susresti, da nas potopi. Nema toga. Ja ti garantiram to. To je naša svetinja. Zato živimo svaki dan, zato ćemo našu djecu odgajati, zato ćemo našu djecu tako i pomoć druge odgajaju, da se ponašaju prema svim drugim. Da, rastepete milijun komadića
A taj svaki komadić je tvoja odluka, tvoj misao, tvoj postupak, tvoja poruka, tvoj nešto. Zato bih htio, drago bi mi bilo da mi, muškarci, preuzmemo odgovornost za sve te komadiće. Da ne bježimo od toga. Da ne svaljujemo onda krivnju kad se nešto desi, dogodi mimo naših očekivanja. Da onda sve to odbacimo, svih godinu, dvije veze, braka, čega god. I Bog. Idem ja na novo. Idem na restart. A obećali smo svjesno nekome, gle, u dobru i u zlu. Nemaš kaj briga, nemaš se brinut kaj, tu sam. Uvijek tu, ja. Sve ćemo riješiti. Imamo zajednički cilj, ono što nas drži zajedno, zašto smo počeli, to je još uvijek tu. To je bilo to za drugu epizodu. Ovo je još uvijek nevjerojatno. Još uvijek sam Danijel Obadić, imam 33 godine i nemam pojma kaj se događa. Malo mi je jasnije možda, ali još uvijek ne znam.